hanya ko jumlah nga ko. Aman ko pe status nga foto no na Facebook. Satu komentar na Facebook no. Ko harus kon like. Amo ko ca like, do berarti ko ca kom go tuwen guna Facebook ko. Amo ko pe foto ada di da komentar like. Ada tuh komentar, kok kebalik ikan like tuh komentar tuh. Tuh komentar belum tentu tuh naksir kulo kam liat ko karena tunggu ko update sesuatu na Facebook. Weh kebodong ko. Mbak ko saya ba. Nah. Amon ko cakolo kam liat tuh like nge komentar jiba ko pe na Facebook. Pe foto nu nak kuat. Status nu nulis nak kuat na papeun orangnya tuh menao muliah dia tanggal lahir nak kuat ona. Pe tuh status nu nak di. Jiba ko pe na Facebook. Foto nu pe na bingkawai gnatung na ulah bong. Mo ko cakalo kam liat tuh komen ngendo oangan nak status nu Facebook oa. Coba agak guno nupe na Facebook iya. Tuh komentar kalau belum tentu naksir ngako. Mako asal ba. Wes lawu yo. Caget casinamu getai guno Facebook. Mo tuh komentar kide baru kok komentar guys. Mau kasih ya. Nih jiba kok males kide. Jo tuh like tuh komentar coko malu sama tuh komentar terima kasih ya nih. Amo tuh like kembali. Budong ko lawi cina mengguno Facebook ko ya.